Jothuru auntie. Jothuru aumor. Munini wa President Professor Kithure Kindiki umuthi atinda gicui-ini kia ubunge gia Suba kaunti-ini ya Homa Bay mari hamwe na mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Odinga hamwe na bunge ya kiama kia ODM. Icera ya Kindiki kaunti-ini no riukite uri muho wa kiama kia ODM no ri uratongorio ni Oburu Odinga urethagathaga kuingira thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione salamu ya watu ya Suba. Watu ya Suba South, salamu jameni. Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Kindiki ni atetege thirikari ya Urumo kiuga ni guteithĩrĩria icigo cia mwena kuonekana safari itiganĩte cia ũthii wa na mbere iria nĩ hamwe na waki wa barabara, thoko, mathibitarĩ na nyũmba cia raithi gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Kindiki augĩte Minister John Mbadi na Mũruna ya Opiyo Wandayi gũkorwo marĩ thirikari-inĩ nĩ kĩonereria kĩega atĩ President William Ruto nĩ eharĩirie kũrutithania wĩra na atongoria othe. Ile kazi ya upinzani ilikuwa ya ODM, ilikuwa ya watu ya Nyanza. Watu wengine wafanye hiyo kazi. Watu ya Nyanza, watu ya ODM wamechoka na mambo ya upinzani, wanataka mambo ya serikali ndio wapate barabara, wapate stima, wapate huduma. Wamechoka kukaa nje ya serikali na kupigana na serikali. My brother Raila Amolo Odinga, God rest his soul in eternal peace. He left us not in the air somewhere. He left us in the broad-based government. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa kiama kia ODM Oburu Odinga nĩ augĩte nĩ meharĩirie kwaranĩria na kiama kia UDA nĩguo marĩe mĩtaratara ya kũingĩra thirikari-inĩ. We are going to start negotiation with our partners with whom we are already in government, and we shall continue with that negotiations, and we shall continue to strengthen our party. We shall continue to register more members so that our party becomes strong. Oburu nĩ ateteire itua rĩa kanjũ nene ya kĩama kĩu rĩa kweheria Edwin Sifuna ta mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ, akiuga no mũhaka atongoria arĩa mathukĩirwo ũtongoria kĩama-inĩ kĩu makorwo na ũigĩrĩrĩki. Those who think that ODM is divided, ODM is not divided. ODM is united. It is only a few dissenting voices, and some of them don't even want to be disciplined. Before the disciplinary process starts, they are already in court. But you cannot be rushing to court before you exhaust the party processes of discipline. And you cannot say that democracy is chaos, that you have your democratic right to say anything. Abunge geremu maigongona-inĩ rĩrĩ mateteire itua rĩa kĩama kia ODM rĩa kũrutithania wĩra na thirikari. Last week mumeona vile nilinyoa bila maji. Niliambia kucheza na chama ya ODM tutanyoa wewe bila maji. Hii sio chama ya kucheza naye. Sasa alikuwa chama ni ya komiti nyingine, sasa nimeweka yeye kwa mkate. Yeye ndo anapiga chai sasa bunge. Nimeambia kaa hapo kwanza ushike adabu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua.